Marin Držić, Dundo Maruje, uloga Poleta. Drugi dio. Mahnitos s namuranjem ljudi druzi, mahnitos s njimi vlada. Ma ne mogah mu naugoditi tu galantariju. Ja imam, rekoh, dobrovoljno činiti i što mi je mučno. Ma ne mogu srcu odoljet. Otkinuh krilo od onog kapuna, stavi ga pridan, drugo otkinuh, stavi ga pridame. Okusih ja rebičica, opet je i rukom igrat u parti sekrete od onog kapuna, kurvina kuhača, koje je galantarije od onog kapuna bijaše učinija. On me solčita, pa me tatar! Napih se, odok iz raja zemaljskoga, dviže me iz onih delicija, gdje se ima što se žudi. Ma se je treba s vremenom akomodavat. Treba je biti virtuoz ko hoće renjat na svijetu. Kralj je čovjek od ljudi kad se umije vladat. Ma nije ga ima dinara. Jer vidim, mnoge s dinarima potištene. Nije ga biti dotur. Jer su mnogi od te družine fantastiki. Nije ga biti junak, smačen u ruci. Jer su ti večekrat, ali ljubljeni, ali su i pune tamnice. Nije ga biti poeta, ni komedije umjet činiti. Jer ti izjem sva kore i na svaki ga pjer zovu kao slugu. A namjesto zahvaljenja da mu reknu ne valja ništa, išteni. I da mu neprijatelji ostanu. Treba je biti pacijent i ugoditi zlu vremenu da se paka dobro vrijeme uživa. Ovaki ljudi renjaju. A zaslužuje moj profu Marin Trgu da mu vjerno služim. Sve san ove galantarije za njega naučija. Jer me nigda ne izda pri dobru obroku. Vazda je bio pripravljen, disposponijet. Ma sam za nje za veliku konsideraciju. A imam danas ka fačende velike činiti. Fačende dostojne od